Hallo kykers en welkom by hierdie maandag episode van Irongo Talk. Is die laaste maandag van 2021. Ons is nog hier so. Dit is nog hier. Ons het nog 2 dae. Ja. En dan is dit die einde van die jaar, ja. So Lekker ons, tweede. Ja. Ja. Hoe was jou naweek? Het was bedrywig. Het was 'n bedrywige naweek geweest, like siek is. Ja. Dus soos julle kan sien, ons is hier by die Swakopmund voetbalklub. Hier is nog lekker sokkeraksie aan die gang. Ek weet dit was Christmas Cup. Dit was die 35 plus. Daar was 'n social league. Nou, dit behoort nou almal vandag tot op 'n einde te kom, Ja. waar die wenners dan nog ge-announce sal word vir hierdie verskeie ligas. Excellent. Lekker. Ja, lekker. Nou soos ek gesê het, Adam, hoe was jou naweek? Dit was besig. Ek was besig. Ja. Ek was besige naweek gewees julle. Nou ons het al Vrydag begin. Adam was Vrydag aan Henties gewees by die visvang bonanza, die touchies. Saterdag was ek by die Weskus 4x4 vasbyt. Ek was by die Yes. Poepkowitz Jetty Mall. Ja. Ja. Een van ons kollegas was by die Sound of Summer gewees. Ja. Daar was bootjies ook gewees Vrydag. O ja, natuurlijk, die offshore reis was ook gewees Vrydag. Mhm. Dit was bedrywig. Ja. Lekker bedrywe. Lekker bedrywig. Ja. Ek weet, jong Adam en ek sien ook met Sound of Summer wat in die gang was hier net so groot show gewees in Swakopmund ook. Liquid Deep was hier gewees. Ja? Selection en hy het dit aangebied. Het was 'n bedrywige naweek gewees. Wie is hulle? Is hulle DJ's of? Liquid Deep kies nie vir Liquid Deep. Nee. Nee, okay, ja. Ja, maar Ja. sy het nou gesê ek's oud. Sy sê hierdie mense is die over 25's, dit Over beteken 25. en dan dink ek hulle is jonk en sy sê nee, dis oud. So, nou ja, as ek nie vir Ja, Liquid, ek is ook nie ver van 35 af nie, so so jy is ook oud. ja. Liquid Deep. Liquid Deep. Nee, ek ken nie. Kies jy vir Liquid? Nee. Okay, maar ek gaan vir Adam song of twee van Liquid Deep speel. Moenie hierdie we're going to teach him, we are going to inform him and educate him. Maar dit was net so bedrywig geweest en dit was net so lekker geweest. Ja, So, okay. Bly asseblief ingeskakel vir hierdie episode vandag en ons bring vir julle lekker hoogtepunte van alles wat hierdie naweek gebeur het. Ek hoef Okay, nou Adam, hierdie naweek op social media het ek 'n interessante dingetjie gesien. Nou die Henties baie kwaad. Want daar het 'n road sign, is 'n road sign op by die strand gebeland. Wat sê daar's 'n pothole. dit klink nou iets wat dalk die wat mense sê die Sea Rescue Service dalk al gesit het, want daar's dalk potholes in die maar dit was nou 'n regte road sign hierdie. Dit was 'n verregte road sign gewees. Ja. Nou soos ek nog gesien het, dat video's toe nou uitgekom van 'n jong Sorry, dit was nie 'n pothole nie. Dit was 'n speed bump. Speed up, yes. Ja, speed up, ja. Speed up. Ja. Ja, is 'n speed up sign. So die driehoekie dan wys dit om te sê daar's 'n speed up wat op pad is. Nou toe het ek nog so 'n bietjie verder gaan gekyk, toe sien ek dat video uitgekom van 'n jong man met so die sign gedraad. Nou is daar nog 'n video van 'n strandlopertjie straat en is daar nog 'n straat. Hy die tekens het gewoonlik so as jy by 'n four-way kom. Yes. Nou is dit 3 jong dames Mhm. wat toe nou dit in hulle se kar ingelaai het. Nou dis nou vreeslik snaaks vir hulle gewees. En hulle het hulle self nou afgeneem toe Ja. hulle okay, baie stil. En toe later en toe kom dit toe nou uit dat een van hierdie dames toe nog gaan gesê om te sê nee, social media speel gaan met dinge verband uit te ruk, sy wil dit deur die munisipaliteit gaan afgelei het. Ja. I'm sorry, I can't I don't believe. Back in the day, weet ek, en baie van die comments is ook van die fyn hy soort aard gewees om te sê ag, dis jong mense, hulle geniet maar nog net en Maar daar was nie social media gewees. Wat was die social media? Ja. Weet jy, ek ken iemand persoonlik wat ook 'n stopsteken 'n Topsteker. 'n stopteken gelei het Ja. en hy het in sy kamer in gaan gelei en gaan gehang. Ja. Maar ons het glad nie tyd het gedink om te sê, "O, wag. Let's take something for the gram. Let's take something for Facebook." Nee, maar al was dit daar gewees, al was social media daai tyd daar gewees, dan sou ek dit nog steeds nie gedoen het nie. Nee, want op een van die dag hy's vandalisme. Ja. En Goed is duur, né? Goed is duur, presies. Ja. So dis net 'n verstaan hoekom die inwoners kwaad is. Maar soms jong mense hulle moet 'n bietjie verder dink.
Ja, was dit aandtyd gewees of dit moes aandtyd gewees het. Die speed hump sign wat toe nog gedra was aandtyd gewees en die ander ene was toe nou deur die loop van die dag gewees, was nagtyd gewees. Okay. Ja. Ja, nou ja. Big Brother is always watching. Ja. En ons het nie vir julle gewys met die pakkie wat omgeval het nie. Ja. Big Brother, en hy was ook net so klomp jong mense gewees. Big Brother is always watching. Ja, moet dit nie doen nie mense. Dis nie daar vir julle steel dit. Ja. Punt nommer 1 ja, is vandalisme. Julle breek dit. Yes. Dit kos geld en dit benadeel die hele gemeenskap. Ja, en dit op die einde van die dag is dit nou die munisipaliteit wat hy goed opsit. En dan moet dan nog ekstra geld wat miskien op 'n ander plek geallokeer was. Yes. En ek verstaan as dit is nou jong, ons vakansietyd, kom ons het so 'n bietjie van. Maar doen aan my jou van en don't post about it. Daar's mos 'n liedjie Young Dumb and Broke. Miskien is dit. Julle. Verstaan jy? Ja, so onthou julle Big Brother is always watching. Ons ek besef nou regtig al hoe meer Adam, ons is regtig in 'n tyd van alles gaan social media toe. Alles gaan social media toe. Moenie jou Hierdie gaan ook nou social media toe. moenie jou slaapkamer stories en goeters op social media Nee, post is nie. dit nie, Jy weet, presies. moenie jou dommigheid wys Ja, maar nie. I mean nou moet jy nou verklaringe gaan maak en jy moet nou gaan sê ja, die ding word uit verband uitgeruk. Dit was nie die intensie gewees nie. Dat was dit die intensie gewees om dit munisipaliteit toe te vat. We would never know. Ja, maar as dit daar was, ja, want hoekom- apparently die stopgedeelte, die straatgedeelte is net die bokant. Ja. So jy het miskien afgeval en toe lê nog net daar op die straat. O. Yes. Dis wat basies gesê het dat dit net daar gelê. okay. Naby haar huis vertel sy dit op Okay, Ja, om om dit nou te vat. Maar nou dat hulle lag nou, so nou lyk dit net so 'n bietjie verdag. Hulle het nou nie gesê hoor hierso mense, hierdie het op die grond gelê. Ons gaan dit na munisipaliteit toe vat. Nee, Ja, okay. ongelukkig Ja. nie. Ja. Anyway, ons sal sien. Ons sal sien. Ja. Ons sal sien. Okay. Dan ons is nog besig om klaar te maak met die jaarbasis, Adam. Die feesseisoen. Ja. 2 Januarie dat Shayla ek en Adam ook. Ja. Ek sien nou daarna. Ek sien Ek nou sien daarna. baie uit daarna. Maar nietemin julle hierdie 31ste is daar 'n groot partytjie aan die gang hier in Swakopmund. Wel, daar is die groot partytjie in Aha. Swakopmund wat hulle noem die wat noem mense die countdown event. Dis 'n groot familie-event daar by die strand langs Plaza Meer Waterfront. En dit gaan van 3 uur af die middag wees en daar gaan musiek wees, daar gaan stalletjies wees, families gaan bymekaar kom. Jy kan dink daar by die braai area gaan daar braais wees. Daar gaan 'n baie nice atmosfeer wees. Dis iets wat die munisipaliteit gereël het. Daar gaan baie beheer wees. Hulle wil dit alcohol-free maak. Hulle wil dit so familievriendelik as moontlik maak en dit gaan countdown na 12 uur wees waar hulle dan 'n groot 10 minute lank fireworks display gaan hê. En dit gaan daar op die punt wees by die breakwater wees van die waterfront. So mense rondom die dorp sal dit kan sien. Nou dit is nice. Dis altyd nice om 'n fireworks te sien, nou, jy weet. Die hondekinders. Maar mense kan al sien daar is 'n paar groepe mense wat heeltemal nou nog vandag nog vanoggend nog sê asseblief munisipaliteit dink daaroor, moet dit nie doen nie want hulle dink aan die diere. En daar's stories van dit kan visse doodmaak, dit kan voëls doodmaak, dit kan mense uitvreek, dit kan honde, jy weet allerlei goeders. 'n Mens hoor dit. Ek bedoel selfs my eie honde raak bang. So ek bring hulle in die huis, ek sit die ligte aan en ek sit 'n bietjie musiek aan dat hulle net rustig is in daai tyd. En dit werk. Ja. Dit Daar's werk. 'n oulike manoeuvre, weet ek het ook iewers gesien waar jy ook soos 'n lappie om vasmaak om hulle, soos 'n kruis op hulle se rug dan het dit ook vir hulle so Dis amper soos 'n baba wat jy toedraai. Yes, Dat hy net veilig voel, ja.
Maar, okay, dit is nou daai storie. Daar's baie mense wat sê, jy weet, dit is nou nie so erg nie. Jy weet, maar een ding wat ons kan uitsien is dit gaan 'n groot display wees. Ja. It's gonna usher in the new year 2026. Almal sien daarna uit. Ek hoop so. Ja, ek hoop so. En dit gaan nice wees, ja. Lekker wees. Hooplik sal ons daar wees om dit te te capture. upscale, ja. Ja. Ons is dan ook, daar gaan ook 10-10-1, 'n fireworks display op die Independent Beach wees in Walvis Bay, maar ek weet daar is 'n hele partytjie aan die gang. Tides of Joy. Brought to you by the Walvis Bay Municipality. Daar is performances, julle kan net gaan hoor daar by die munisipaliteit van Walvis Bay se Facebookblad wat wie almal daar gaan wees. Waar is dit nou? Dis daar by die strand. Dis op die strand. Op die strand. Letterlik op die strand. Hulle het mos nou die promenade, hulle het 'n lekker vibe daar gemaak. Yes. Dis eintlik 'n nice venue daar, né? Yes. Ja. So nou het hulle stage en has stalletjies en alles is daar, so dit gaan ook net so lekker daar aan die gang wees. En dis dit. Wat van hierdie ding hier in die duine? Yes, dis die Camp Dune. Camp Out Dune Fest. Also hosted by Nama Bridge. Dis ook op die 31ste. Is ook die 31ste. Ja. So dan gaan redelik, ek weet Atlantis in Walvis Bay gaan ook die 31ste soos 'n New Year's bash gaan hê. So dis al events. Dis net parties. Ons gaan net party, ons bring die party ordentlik, ons bring die nuwe jaar ordentlik in. En dan is dit. Dan kan julle my huis toe gaan. En dan kan ons ook nou 'n bietjie op vakansie gaan. Ja. Maar ook net op die sosiale media platforms dop waar ons dan op julle vertel wat gebeur, waar en wanneer. Benjamin Ambambi, ons staan hier so by, waar staan ons nou? Ons staan nou hier by mil 26. Mil 26. Ja, ons probeer visvang vir die kompetisie. So ons is baie opgewonde. Ja. Jy weet die water lyk baie alright. So ons kyk maar wat kom vir die dag. Wat kom ons kant toe. Wat hoop jy om hierso te vang? Man, ek hoop so 'n lekker kabeljou te vang. As dit nie kabeljou is, dan is dit hierdie wat is dit? Steenbras of so iets. 'n lekker lang enetjie. Ja. Wat lekker size is om die kompetisie te wen, ja. Jy sal 'n groot moet vang. Ek moet 'n groot ek sal moet een groot moet vang, ja. Het jy hulle byt gehad of? Sover is net hierdie klipvisse wat al pik, maar ons hoop dat alles alright sal gaan, ja. Ek sien hier's redelik baie mense op die strand. Daar is baie mense, so die kompetisie is baie hoog. So ons hoop maar vir die beste, laat die beste man maar wen. Steven, ja, ek hoop ek sien jou 3 daar by die weegskaal. Ja, ons sal mekaar daar sien. En ek sal die wenner wees. Asseblief. That's it. Ja, kyk vir die jaarlikse, die 38ste hengelbonanza wat ons vandag aanbied hierso by Luxet, die stalle in Henties Bay. En ja, op hierdie stadium wag ons nou vir die eerste visse om ingeweeg te word. Dis 'n hengelkompetisie en hier teen middagtyd hier van 2:00 se kant af sal ons verwag ons die groter visse om in te kom en hier's lekker gees aan die gang, hier's ons shows vanaand aan die gang, hier's ons kos, hier's ons steak rolls, hier's ons hot dogs. Hier's ons familie, vriende, dis 'n lekker vibe hierso, so ja, dit is maar wat hier aangaan. Sê vir ons hoeveel weet julle plus minus hoeveel inskrywings of kaartjies julle verkoop het vir hoeveel hengelaars deelneem? Ons het so geskat na alles wat ons nog so ingekry het. Ons verwag so oor die 1000 hengelaars wat ingeskryf het vandag. So ja, dis positiewe nuus. Ons hoop maar almal kom daag hier op vandag met lekker visse, maar by einde van die dag nie almal vang elke dag visie, so as jy te sê almal. Wenprys vir die bonanza is R30,000 wat jy wen. As jy die grootste vis vandag op ons kuslyn vang en jy het 'n kaartjie gekoop, dan wen jy R30,000. Dan is daar 5 kategorieë wat nou kabeljou is, steenbras is, galjoene en koolstert is. En vir eerste, tweede en derde plek vir elke kategorie is R10,000, R7,000 en R3,000. En dan die grootste baber is ook 'n volle R2,000 wat jy vandag kan wen. So, hoekom is hierdie event so belangrik op Namibië se holiday en visvang kalender? Ja, so die hengelbonanza dis die 38ste jaar wat ons dit aanbied. Dis iets wat ons van ons klub se kant af begin het en dit is 'n manier om ons hengelaars te ondersteun. Visvang is 'n goedkoop sport en ons wil ons jong ouens en vir al die ouens wat goed presteer om Namibië se klere te kry, te help en te ondersteun. So ja, dis waar dit vir ons gaan en om ons klub bietjie gees in ons klub te bou en almal bymekaar te trek en die families en vriende in die klub bymekaar te trek en net 'n lekker tyd te hê. Ek dink dis ook een van die besigste tye in Henties Bay, so is obviously goed vir die ekonomie ook hierso. Ja, kyk, maar op die einde van die dag, elke hengelaar wat inskryf gaan na 'n tackle shop toe en hy koop vis van goed en hy gaan maak sy kar vol brandstof en
En hy koop koeldranke en hy koop 'n paar biere, so dit is 'n goeie ding en dit hou die gees lekker besig hier op die kus. Excellent. Warren, baie dankie en alles van die beste. Asai, baie dankie. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Morney Shloms van Sparta Rugby Club Walvis Bay. Maar ons is nou hier op Henties Bay met die jaarlikse touch rugby kompetisie. Vertel ons Morney, wat gaan vandag hier aan? Hoekom is Sparta deel van hierdie hele proses en wat kan ons verwag? Goeiemôre almal. Ja, ons die Sparta Recreational Club is eintlik die groot house. Ons as die Sparta Rugby Club doen dit nou maar so saam met hulle. Ons hardloop nou al vir die volgende of vir die laaste 6-7 jaar. Is 'n annual touches ding wat al soos jy kom al so lank saam met ons. Dit is waar spannetjies inskryf. Hulle kom letterlik van oral af. Ons spannetjies uit Suid-Afrika ook wat vir ons speel. Hulle kom bymekaar. Ons kan gewoonlik so 16-17 spannetjies kan ons inskryf per dag. Ons is vandag chock and blocks. Ons het die volle 17 spanne. So hulle speel uit in 2 divisies. Die Premier Division of Club Divisie en die Plate Division. Eerste prys sal dan R8,000 wees en die tweede prys gaan wegstaan met R5,000. Ja, so is 'n lekker dag van touch rugby op die veld. Ons sit ook die mistouchies aan. Elke spannetjie moet sy eie dame ingeskryf het wat gaan loop. Is ook oop vir die publiek. So enige dame wat voel sy wil kom inskryf is welkom. Dit sal vanmiddag so van tussen 2 en 3 sal hulle begin stap. So ja, is 'n lekker dag van rugby. Ons het lekker live musiek, lekker kosstalletjies, ietsie om te drink. So die weer speel lekker saam met ons vandag. So kom geniet hom saam met ons. Hoekom is hierdie event so belangrik, jy weet, tydens die vakansieseisoen en vir, ek sou sê, rugby? Ek dink is maar net ons land se mense en jong mense wat die liefde vir rugby is. Vir meeste van ons coastal clubs, meeste van die clubs in Namibia is die rugby seisoen mos nou maar eers klaar. So die manne is so daai laaste maand of 2 is hulle uitgehonger vir rugby. So hierdie is nou vir hulle om te kyk of hulle dit nog het en nie heeltemal alles verloor oor die vakansie nie met te veel eet en te veel gewig optel. So hulle hou hulle nog fiks en vars vir die nuwejaarsseisoen. So hierdie is vir hulle soos 'n opwarming en kyk of hulle dit nog het. Ja, en is 'n lekker familiedag ook. Dit is 'n heerlike familiedag. Ja. Almal is welkom by ons. Morney, baie dankie en alles van die beste. Selfde, baie dankie. Right.
Just a quick bit of history about the offshore. It's the oldest Walvis Bay race that there is, the Walvis Bay Yacht Club race that there is. It's been going since 1972. And it's always been held on the 26th of November. The race used to go through to Swakopmund, but we've changed that since COVID. We actually go now to Langstrand, turn around at Langstrand and come back to Walvis Bay. We've also introduced other boats to participate, and we shortened the course for that. So the Opties for the little ones, they have a shortened course. It's just before the main channel. We have a buoy where they turn and come back, and then the lasers at Bird Island, they turn and come back. And then the Hobie Cats, they go to Langstrand or Long Beach, and they go just at the jetty. They have a buoy there, they turn around that and then come back. This race is for Walvis Bay Yacht Club. It's been a big thing because it's a very old race, and it's one of the oldest races that the Yacht Club has, and potentially it will still continue to go for many years. We've just received a very good sponsorship for next year of 50,000 from Ellen and Adolf. They are not a company, they're just two individual people that have in fact put their money aside for the sponsorship of this. This year we've got a sponsorship of 20,000. 5,000 we've used for the bellbuoy, 5,000 for the offshore, and 5,000 for the kiteboarding that will be used. They're going to have a jumping competition. So that's about it. Some of the boats are already finished. The lasers and the Opties are finished. I'm not sure of the participation because I was not running the races. I've just come in from up country and came down to just see the finish of the Hobie Cats. But thanks for your participation, and I hope that gives a good outline of what's happening within the offshore racing at the Walvis Bay Yacht Club. Hi, my name is Arina. I am 14 years old from Norway. I've been sailing Opti since I was around 5-6 years old, so it's been a while. I was today competing in the Walvis Bay Yacht Club. I was the only one in Opti, sadly. It was also a competition on the 21st, which I was competing in, and then it was 3 Opti sailors, so I missed them today, but it was really fun still. The conditions were perfect, super sunny weather, really warm. The sea and the wind was just simply awesome, so yeah, and also a huge thanks to Peter for being so proactive and telling us a lot about the regattas here in Namibia. If not, we couldn't have managed, and I really hope that one day Namibia will come to the nationals, and the Norwegian people, the Norwegian sailors will meet Namibia in the nationals. Oh, also look, the Hobbits are coming in now. Hello, good day. I'm Wolfgang Bückendorf. I went for the laser race here in Walvis Bay, and it was a tough race, long distance up to the Bird Island from the Yacht Club, and but the weather was perfect, the nice westerly wind. The water was quite a bit choppy, but it was just beautiful. I was surrounded by dolphins and seals playing around, and it's just a beautiful atmosphere to be here and to be able to sail. Now the competition went quite well, and I got the right winds from the right side and the right direction, so it was a happy, lucky, good day for me, and I enjoyed it very much. And the others also came in very close after me, so it was a bit of a challenge also between us, but otherwise it was a beautiful race, and I can just recommend anyone to just come and have a look here when we're sailing and watch the sea and the seals and the dolphins. It's just so beautiful.
Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as 50 Namibian dollars a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Nobody chasing you but your own time. How'd it go? Really, really good. I just sprinted from the start, and I knew they're going to go very shallow, so I was the only one that went really far out in the start, and that gave me like a head start, and I was just sprinting all the way. I was like so tired coming around the rocks, and my mom told me before, just kick hard, kick hard. That's what we trained, and I was just kicking, and I just kept the pace going, so I'm very, very happy. Okay. How were the conditions? Conditions were good. Obviously, I'm a different person. I love like very rough waves, like big waves and very strong wind. And today wasn't really like a rough day. It was like in my bath, same conditions, like pool conditions. But overall, that was my fastest swim I ever did. Not maybe time-wise, but pace-wise, because I had no current to work with. So I'm very, very happy in the state I am in. Is this number 11 or 12 or? I think 11 or 12. You lost count, I lost count after 10. Congrats, man. Thank you so much, Adam. All right. 6, 9, 156. First call. Congratulations. Once again, tell us, how did you do? How do you feel you did? Besides winning, of course. Yeah, I was a bit nervous before my race, so I'm actually really overall happy with this. I was just trying to get through it again. I was very scared. I swam the Jetty Mile last year with those tough currents, so I'm happy I could do it again this year, doing better. And I'm really happy with the placing. And the conditions, how would you describe that? Are you happy? Yes, the conditions were good. Obviously, it's the ocean, so there's going to be a few tough waves. You're going to swallow a bit of water. But overall, I think it was way better than last year, and I'm really excited for next year. So it's your last swim for the year, hopefully your competition. I'm pretty sure. I think so. What are your plans for next year? Next year, I'm going to start training early Jan. And then we have no idea what the plans are for next year. So far, it's Pool Swim Nationals, which will, I think, be happening in Feb. And then SA Open Water Nationals in March. All right. Madison, you enjoy your new year and with your family, and congrats once again. Thank you, bye.
is 4x4 vasbyt. Is lekker aksie aan die gang. Vertel net vir ons so 'n bietjie wat is besig om te gebeur, hoeveel karre het ons en wat kan die mense vandag verwag? Fantasties, dankie julle. Dankie vir die geleentheid. Ons het uit die heup uit so 15 voertuie vandag. Ons het 3 Suid-Afrikaanse karre wat ons kom join. Hulle ry in hulle klas van hulle eie. Soos julle sien hier agter my, dit gaan lekker hierso. Dit is wat julle kan verwag hierso. Daai is maar 'n klein happie van wat hier aangaan. Ons het 10 obstacles wat ons ry. Ons is tans op nommer 3. Ons het 7 oor en ons gaan besig wees tot ons klaar is, verseker. Vertel ons 'n bietjie van die obstacles. Wat alles gaan hulle nog doen? So ons het verskeie obstacles wat maar 'n kombinasie is van gate, sagte sand en klippe. Dan het ons tyres wat ons altyd ons los vir tweede laaste tyres en dan na die absolute mos vreugde vir die crowd, dis die moddergat wat heel laaste kom. So ons het nog baie wat oorbly en ja, ons kan dit geniet. En jy ry self? Ek ry self, ja. Ek ry self. Ek is die voorsitter van Vasbyt Namibië. En ek dink dit is net regverdig. Ek self is in die stoel. Ek ry self al vir 'n paar jaar en ja, vir ons is die belangrike ding dat ons karre nie breek nie. Presies. Weer 'n baan bou wat lekker is. Ja. Presies. Want jy wil 'n bietjie van die sport groei hy. Hoe lyk dinge in ons? Ja, so ons Vasbyt bestaan al jare en ons het hom onlangs met ons om weer revamp na COVID. Dit is 'n bietjie houer gevat. Ons het Vasbyt Namibië toegestig. Ons het 'n Facebook page wat ons besig is om te laat groei. As jy hom kry, gaan like hom tog groot asseblief. En ja, in die verband probeer ons maar om awareness te create, ons wil die sport groei. Ons wil seker maak dat mense weet wat ons doen. Hy het klein geraak en nou raak hy weer raak dit groot. Ons het lekker borge wat aan boord is saam met ons en ons probeer maar om die ding te vat na 'n vlak toe waar ons ook 'n paar karre Suid-Afrika toe kan vat. Soos hulle by ons kom kuier, wil ons graag na hulle kant toe gaan. Ja, so ons probeer en met NMSF wat ons ondersteun en alsvoor, ek dink ons is baie dankbaar te wees. Ja, dit is goed. Wil julle graag meer van hierdie tipe geleenthede hê reg hierdie jaar? Ons het 5 per jaar. Ons probeer eintlik poog vir 6. Ons het tans 5 per jaar wat ons doen. Ons sprei hom deur Namibië. Hierdie het ons in Walvis Bay, ons het in Otjiwarongo, dan het ons in Marentale Vasbyt, ons het in Windhoek. Ons mag hom dalk skuif die Windhoek ene na 'n undisclosed location op die stadium. Ons het weer sê as ons hom kry. Maar ja, ons het 5 deur die jaar en ons probeer hom maar so maak dat ons die sport na deur die hele land trek ver waar ons 'n geleentheid kry. Ja, ons hou dit nie geïsoleer hier by die kus nie. Presies. Hoe kan mense wat graag wil deel word van hierdie sport, want toe kan hulle gaan, wat kan hulle doen? Ja, so die Facebook page is die eerste plek waar jy ons aan die hande kan kry. Daar as jy met ons engage op media, dan sal hulle in die regte rigting druk. Hulle sal waarskynlik by my opeindig. En vir ons is redelik eenvoudig. As jy 'n voertuig het wat jy nie geomgee om in die sand te kom indruk nie, jy moet seker maak dat jou fenders en jou bande en die tipe goed nie in jou hoeke insny in die obstacles nie en dan bring jy hom. As jy 'n V6, kom ons maak dit prakties, 'n V6 Fortuner wat jy het wat van 'n scrapyard af kom, sny sy fenders af en kom skryf in 'n ry saam met ons en dan help ons jou voertuig groei. Jy help jou gee jou raad en dan kom ry jy saam. Hoe meer karre hoe lekkerder gaan dit. So, jy nodig nie 'n Vasbyt kar nie. Vat 'n ding en bou hom en dan kom ry jy saam. Presies. Enige laaste woorde van jou kant af? Ja, waardeer julle as media, julle wat vir ons doen. Sonder julle in so 'n dag die publisiteit, dan raak dit vir ons moeilik. So dankie vir julle. Dankie dat julle in son staan. En as hierdie ding opeindig op Facebook of iewers waar hy nog op pad is, dan vra ek vir almal wat hom sien kom join ons asseblief. 'n Lekker dag wees.
Good day, viewers. My name is Franklin Diergaard. Welcome to Ouwes Motors Walvis Bay. Today you are joining me and Abner with a 10-point check on a Suzuki Jimny. He's a technician here at Ouwes Motors Walvis Bay, and he'll take you through the 10-point check. Before we hit the road, let's make sure we check our tires. All your lights are working perfect. That's our park light. All our fluids are at their levels. We start with our engine oil level. Check your tire pressure of your spare wheel, that it's in good condition. It's firmly tight and securely secured. Tools. Safety triangle. We'll check spanners. Most important, your wheel check. Your wiper arms. Wiper blades. Make sure that they are in a perfect working condition. Inspect your plate. Always remember to put on your seat belt. Drive responsibly, drive alert, don't drink and drive sharp. Fellow Namibians, as we welcome the festival season, a time of celebration, togetherness, and renewal for our great nation, I extend heartfelt wishes to every citizen and resident of the Republic of Namibia. May you cherish those moments with your loved ones, reflect on your collective achievements, and look to the future with hope and unity. As many of us travel across our beautiful country, let us remember a responsibility that rests with each one of us. We must keep our roads safe. Road safety is not just about following the rules. It's a scared duty and a reflection of the respect we hold for human lives. For our nation, one life lost is one life too many. I therefore issue a solemn call to all Namibians to remain steadfast in your commitment to safe road use. Obey speed limit, never drink and drive, always wear your seat belt, and stay alert behind the wheel. Pedestrians and cyclists, please be visible and cautious, especially after dark. Let us protect one another and ensure that preventable tragedies do not overshadow the joy of the season. Let us remember that our roads are shared space, and the choices we make can save lives. Let road safety be a foundation for our celebration, a testament to our national unity,
and values we hold dearly. This is also a precious time to be with our children. Let us use this opportunity to guide them, nurture them, and prepare them for the academic year 2026 and the years that follows. This is the moment to shape their character, to teach them our values, traditions, and cultures, and to help them to grow into responsible citizens of our nation. Fellow Namibians, in the event of road crash, please call MVA Fund Accident Response toll-free number 9682 immediately for prompt assistance. Together we can and must make Namibia's roads safe for all. May this festival season bring peace, happiness, and safety to every home. Let us move forward with the strength of unity and the compassion of responsible citizens. Happy holiday. I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Walvis Bay, a town of contrasts, part bustling industrial port, part untouched natural wonder. Here the rhythm of human endeavor meets the pulse of the ocean. Let's dive in and explore what this town has to offer. The tranquility of the Walvis Bay Lagoon remains unmatched. On the south side of Walvis Bay is a great lagoon that attracts tens of thousands of birds, including many flamingos. The lagoon, salt pans, and the bird sanctuary, which form the Walvis Bay wetlands, are one of the most important coastal wetlands of southern Africa. Over 150,000 migrant birds spend the summer months in Walvis Bay, and non-breeding and inter-African species dominate. Whether you are in the mood for a long walk just to clear your mind, some windsurfing, or simply just wish to bask in the peace that the Walvis Bay Lagoon offers, this is definitely a place to be. With a promenade that stretches over 10 kilometers, this is the ideal spot for walking, for jogging, or simply riding your bicycle with a great view. Now, just on the other end of the Walvis Bay Lagoon, you find the Walvis Bay waterfront, which is described as an absolute gem. With stunning views of the Atlantic Ocean and abundant marine life, it's a perfect spot for nature lovers. You can find a boardwalk offering strolls and breathtaking sunsets. Now, the variety of restaurants and cafes serve delicious local seafood, and the friendly atmosphere makes for a relaxing experience. Now, whether you're into water sports, bird watching, or simply unwinding at the sea, there's something for everyone at the Walvis Bay waterfront. Now, next time if you find yourself in the beautiful harbour town of Walvis Bay, make sure you pop in at the Walvis Bay Lagoon or hop on a boat at the Walvis Bay waterfront, where you can enjoy breathtaking sunsets and the abundant resident wildlife in their natural habitat. Traveling further up about 200 kilometers south of Walvis Bay, only through a licensed operator beyond Sandwich Harbour, you find Mio Bay and Conception Bay, whose beauty remains unspoiled. These remote bays fall within a strictly protected area of the Namib Noordkloof Park, preserving their fragile coastal ecosystem. Their isolation has helped maintain a pristine landscape where the desert meets the Atlantic in dramatic, untouched stretches. So next time, when you visit the coast, make sure you visit the Bay of Whales.
Weet jy Adam, ons kan net die liewe Heer dankie sê. Geen verdrinkings, geen groot ongelukke, no fatalities, niks. Vir die laaste 2 weke, né? In hierdie vakansie. In hierdie ja, basies, ja. Basies. Ek bedoel, jy weet ons is op verskillende groepe. Ja. Wat geconnect is met nood emergency services en die polisie en wie ook al op Facebook of WhatsApp. En daar was niks gewees nie. Gister in Swakop was daar het ons 'n bietjie my familie het gesê daar was 'n klomp sirenes gewees wat daar op pad miskien Vogelstrand of Melkvuur toe gegaan het. Maar niks het daar uitgekom nie. So miskien was dit 'n valse alarm, miskien was dit iemand wat dalk strook of hartaanval gehad het. Maar ja, asseblief mense, kom ons eindig die jaar goed af, ja. Mooi af. Ja. Kom ons wees veilig op ons strande, kom ons wees veilig op ons paaie. Kom ons wees net lekker, soos ons vir julle gesê het. En baie dankie dat julle vir ons ook luister. Ja. Maar nietemin, julle kan altyd gaan loer op ons sosiale media platforms. Dit is jy kan vir Irongo en Irongo Talk, dit is op Facebook, Instagram, Threads en TikTok kry. En dan is ons nou nog van hierdie week, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrydag elke week. Dis nou elke dag op oneup2.com en dan op DStv 285 en GoTV kanaal 25, dis nou waar NTV op is. Dan gaan ek en Adam op vakansie. Ons gaan dit elke dag vir julle sê. Ons gaan op vakansie. Ja. Lekker. Ons het nou lekker rond gekuier en alles, maar dan gaan ons nou op vakansie. Ja. Maar soos ons gesê het, wees asseblief veilig. Ons sien julle dan weer môre. Môre gaan ons weer 'n bietjie in Walvis Bay kuier. Maar tot dan, wees veilig. Bye bye. Bye bye.